ruling party bagi BJP atau akar biang isu bagi sopun rally kita nang kau tiga lah. BJP cari karbiang long otonomous council alang likum solar project amendment 18,000 bighas along le APDCL company ban jordan chief pusla tu nasi nilitum APDCL party pe mentune dene solar project hon 18,000 bigha ke pek ban ke jor khangen tunjidon dei lapen non advantage amendment Assam advantage 2.0 amendment ambani aphan suri along le karbiang long le ke jori aphan sikdo nasi la so puthak nilitum tunjidon dei la so angtheng tukati paklang ni hem ben hongang bar sin sia ro teng protest no kuli lapen sainik school aphan non longle pek alo latur lasi la so puthak ni tunjidon dei dak sainik school da kibi pen itum karbiang long araro khat thangar abini fil abe lake ni tum pugalo company bhanglong leki pek ke lake akapre kali lake angtan aso mate kiche so non tribal bhan da karbiang long ke toji bhan isa corridor ki thik pichon lake company bhanglong leki pek ke lake isa corridor itum thagam long lo bogajang cement factory ki bikok na pot ini arni bojan long ke khala dake kiche adin si plan jetlo ini tum na thagam long ji nangli honda koi more than 30,000 population do sida pini arni arlenga tumbe torak sumpen bas bolo kupia pan lo zon lake cement factory ban ke pek na joksi pura zon influx nang bat ketlo itum na kardino to mot kun ki chari tum bolo company ban long leke pek ke lake itum unemployed problem ki solve ban bezalan tum jelo hai sida itum hegam lo cement factory ban bojang CCI ke pek hu alang tum pulo the unemployed problem ki solve ban bezalan tum jelo pini arni karbia tum 2% an bakta dak sakuri long dei lasona taxi dopi khanjalo karbiang long karbilang pi hydro project lo thanglo itum thana long dei dak di puarong supia long amat nada asam rifle da hajar long le pek dalom pini ani itumari soi changum thanga da sakuri long dei sitame irdum thegam lo along leke dam bin lo lasinon sitame la ambani ban hajar long leke pekji la development amendment pen long leke to Georgia fansi la karbiang lo termas council tum ka sik la sin ili tumen tune la la ke tudon leke akhel long leke ni to future lo la sila barso long le Georgia la poten to future ang jor pidara tengo ke so to ba la sil la banke ni tumen tune la tudon leke thangbak man ni tumdam mitang right lo tum democracy aron teng pen itum ke so ya right lo la sin tum jong he sita BJP tum akima la RSS tum akima nga banke ni tum kham khe thiji bisi ni tum pini la bang so protest deng ngok lo Scenic school, yang konsumsi itu cuma konsumsi, nanti cuma private loh. Tapi kalau dalam si scenic school teman kalau tapi kalau lagi third floor ke lagi 100% ke itu yang mau cakap lagi bisa. Tapi dalam ini tuh hegam lo, idam tang ada cement factory, bogajang CCI cement factory long ta 60% an bakke dak local ali so jam ti result bu jalu so lam khebak lang pini ani 30% kali 60% kali pini 5% da tum dak long dei asinon da la sakuri ki piji po amen pensi rat ma sentiment man kapak khidi bhajo tum chisi lagi long dei itu
lagi alang kita coba alam lo dak di orang supia lo mata me asam rifle balong leke pe hutang so kan lo ke itu lo kala di so jangan tu tidak sakuri lo numbo lo bini inut dak sakuri lo numma sakuri lo nuni gali gelang hap antam lo le asal kali kar bilang pi hydro project west kar biang lo sekali hala so kar bilang pi hydro project hutang me ibi hutang me dak lo kala di so jangan tu sakuri lo lo tapi ini 5% abang gua kalau dak sakuri lo le last ini jumpa lo bobar lo itu practical ke tong lo tangken lon ko so lo society ko sainik school dak di ben itu third grade fourth grade sakuri lo nunji itu alang mun ya lo atis ani ke lagi central scheme bina central bang central so bang jala so datang kondak kita la so lam lo nasi itu ke lagi itu man sakuri nang piji comment ke lagi itu man nang chong bitot nang ti bai ya phanchon na tapi saat itu untuk mas ini kita bantu kalau dia orang kan tapi administration Lasini itu kipang tu lah lo, la longle kip job amen pen tar kon pamang hunang ni. Longle pi pen dak sakuri long oji amen dan pamang hunang ni. Tapi longle kip job si development account diklaim ni diklaim nang ni. Dak development account diklaim ni kar biang lo termas council ke itu mana bidal ke. Kar biang lo termas council ben sistem ajar ason ke pacing thuria son name dak diklaim nambo. Jo si kar biang lo termas council penjong si kacing thurabar cycle me ge bude. Dak tu ang ho chol amon ki thek nam papi kem nang. Thek tidak bolong de ki thek dum do ke da. FDS party ni thek claim thek abar sai pidong tu bang dia pala tu pula mene lalang tu claim long le mene bang hane bicolong le alang tu chu thek puja ka kam claim ro last year ni tu kar biang termas council kicha tu bang tu kan tu bang ke la long le ki jora development ka mang infano long le jong sinon jorla bote ani si tu otor master lo ke di hala bang so otor master bang ke tu long sa alia bu tu last ni tu ni tu kar biang termas council kicha tu la long le ki jora development infano ko la penke la administration tu sisteme la kilang cari bangke alang itu ada itu bosi ada mungkin kita di arwah teng alang itu langgeng cari nang jibu sini puluh hinta mungkin itu lagi ini tuh korpres tuh masih advantage ini tuh kar biang long lapen right tuh pakai advantage tuh nang lebih lo asal advantage 2.0 lo ngateng dan si government itu kan ada CBG plan itu masih lo sudah lah bang so CBG plan lagi ini tuh kan ale kelong ada ini tuh lah bang so plan bang unan dipelek ane nang reject dah di all over India long le udah lama even Mumbai lo tak area forest do kar biang lo forest ason kakak lo kate Mumbai lo area forest do hala that people of unit here tema it has several health hazard impact di kanja lalu ajak lah dak gas kinang soal extract lo unwanted gas bangke laki ini tumhan health hazard ini memang soal itu untuk piji lalu posisi itu meledak bangke non mat CBG plan gibi bangke korpres teman kita bikin itu don bunde lalu amut kelam menelahin lo adun lalu solar project kelam
solar project long 18,000 bighas along let ame APDCL tumhan allotment kipi. That means Karbi Anglong Autonomous Council Act 1951 halo bangso rules long section 168 kudo. Section 168 says that land cannot be given to the islanders and non-tribal. Whether it is pata or lease land, it cannot be given to the outsider product of that. So it's totally violates section 128 of the council autonomous rules. Lahilo, lasi labangso kawailet hidung kangjang lo, ini tum rada tum kalukson hidung kangjang lo, lasi kosin itu labangso protest ni kenapa? See, employment generate to can itu lagi, council long peta generate lah. Minangana council of sakuri ke itu, tribal satu hanjang si employment biji berkiti apa lah. Then dan non tribal satu hanjang employment itu tribal tu mesti. Kalau bangsa saya kita claim ledet ke. Ini tumpan ke asam service rules itu 5% itu mana muncul. Jadi sakuri long out of 100, 5% shift itu long muncul. Lasun tu employment kita ke sol nelo. Sita industry one ko. Now CPG lagi ini tu lagi ke employment ke long dunji long dunji mah long dunji mah ini Karbi Anglong West Karbi Anglong pen Dr. Robinson Tinggung dulu. Anak ini scientist, chemical scientist. Anak long dunji. Apart from that, Karbi Anglong lagi employment long dunji. Matahari lah pen. Akut kita itu lagi itu lain. Sainik school, langlok lotang ke itu mesen. Sila, there are several schools that have been there in Karbi Anglong. Why they cannot manela? Kita tanga school, kita si pamengkung kita tu. Kita tanga school, kita si pamengkung kita tu. Kita tang, dah itu Karbi Anglong, kita tang LP school puno, ME school puno, higher secondary puno. Kalau kita tang akan di pola pamengkung kita kan. Non ke kita tang tu kita henlo, laso sainik school kami. Ini tu madak civil hospital tu, civil hospital paweden rason, non medical college long sedung tu prung tu. Ini makalah. And now, medical college is now controlled by the state government. Lagi itu kami pun menahat tapi dah ke. Langsung deteksi itu yang si civil hospital tu bom sampai deteksi itu claim long bom itu. Langsung deteksi the same cases. Sainik school ka admission procedure lah national procedure tu. Kalau so national procedure tu kita compete tu ni. We cannot compete with the student those who are in Haryana, Maharashtra who are going to enroll here. Lagi itu compare tu ni. Langsung kita datang school lepas itu. Non kita datang school mana, rairu tipino, langsung itu bukan tu. I would like to send a strong message to Karbi Anglong Autonomous Council that in the name of development we want to maintain tribal displacement should stop now. Tribal eviction by the Tomoko, non-democratic claims that existing policy para stop them from the Kali kami itu getting politically one day the corporate will buy our land everywhere. Ini cuma bagi kita pandang dia long kita itu mau jadi. Lasika, Karbi Anglong Autonomous Council one urgent step lo. Stop selling lands to corporate. Then long section 168 of the ban non-tribal setumhan outsider tumhan long leg kotek ban kam seklaim mau Oh